Om Swastiastu. Kepada para pecinta seni mogagitan dimanapun berada, kembali YouTube channel Grado Rusmana Bali kali ini akan sharing mengenai tutorial belajar cengkok pupuh mijil geguritan panca datu. Nah, seperti biasa, ketika kita akan mencengkokkan sebuah temang, di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu nada-nada cengkoknya. Dan tiang akan tetap mempergunakan 3 nada, yaitu nang, ning, dan nung sebagai mengantar nada-nada cengkoknya. Kita mulai dari baris yang pertama. Panyak matur. Nanti kalau di baris yang pertama. Sekarang bagaimana cengkoknya niki? Panyak ning nang ning ning nung ning nung ning nung. Panyak matur nang nung nang ning nung ning nang ning nung. Matur nang nung ning nang. Or ning nang ning nung ning nang ning nang. Or. Nanti yang ulangi. Panyak ning nang ning nung ning nung ning nung ning nung. Panyak matur nang nung nang ning nung ning nang ning nung nang nung ning nang. Matur ning nang ning nung ning nang ning nang. Or. Panyak ning nang ning nung ning nung ning nung ning nung. Panyak matur nang nung nang ning nung ning nang ning nung. Matur nang nung ning nang. Or ning nang ning nung ning nang ning nang. Or. Nah, sekarang bagaimana ending akhir di baris yang pertama? Panyak matur. Nah, ini kok di baris yang pertama. Sekarang kita lanjut di baris yang kedua. Mana titiang nungil. Nah, sekarang bagaimana nada-nada cengkoknya? Niki? Mana ning nang ning nung. Mana titiang nung ning nung nang nung nang nung ning. Mana titiang nungil, di nungil niki, di nu-nya niki wenten 8 nada. No, niki no nung ni nung nang nung ni nung nang. Nunggil. Ini ngel, niki ngel. Nang ni nang ni nang nang nong ngel. Niki nang ni nang nong nang nong el. Nang ni nang nong ning el. Nong nang nong ning nong ning el. Niki memerlukan sebuah kecepatan niki dinggilnya niki. No, ngel, el, niki el, nang ni nang nang nong, el, nang ni nang nong ning, el, nong nang nong ning nong ning, el. Nika di baris yang kedua. Bagaimana ending akhir di baris yang kedua niki? Mana titiang nungil.
di baris yang kedua. Sekarang kita lanjut di baris yang ketiga. Becek yaden kawan. Nah, ini di baris yang ketiga. Nah, sekarang bagaimana cengkoknya niki? Becek nong ning nong nang, becek yaden nong nang nong nang ning nang nong ning nong nang nong ning nong. Becek nong ning nong nang, becek yaden nong nang nong nang ning nang nong. Becek yaden ning nong nang nong ning nong. Kawan nong ning nang ning nong. Kawan nong ning nong ning nong ning nong ning nong ning nong. Kawan nong ning nang ning nong nang nong ning nong. Kawan ning nong ning nong ning nong ning nong. Nah, ini kau. Di baris yang ketiga. Sekarang bagaimana ending akhir di baris yang ketiga? Becek yaden kawan. Nah, ini di baris yang ketiga. Sekarang kita lanjut di baris yang keempat. Sekarang kita lanjut di baris yang keempat. Siaga ngiring anggan rasine. Nah, ini di baris yang keempat. Sekarang bagaimana cengkoknya nih? Siaga ning nang ning nong, siaga ngiring ning nong ning nong ning nang. Siaga ning nang ning nong, siaga ngiring ning nong ning nong ning nang. Siaga ngiring anggan rasine ning nong ning nong ning nang. Angan rasine ning nong ning nong ning nang. Rasine. Nah, ini di baris yang keempat. Nah, sekarang bagaimana ending akhir di baris yang keempat niki? Siaga ngiring angan rasine. Nah, ini di baris yang keempat. Sekarang kita lanjut di baris yang kelima. Sekarang kita lanjut di baris yang kelima. Hidup pada mangda sarang rasi. Bagaimana cengkoknya niki? Hidup ning nang ning nong ning nong. Hidup padam ning ning nong. Hidup padam ning nong ning nang ning nong nang nong ning nong ning nong ning nong ning nong ning nong. Hidup pada
kita lambatkan sini. Hidup ning nang ning nung ning nung. Hidup padam ning ning nung. Padam ning nung ning nang ning nung. Padam nang nung ning nung. Ning nung ning nung ning nung ning nung. Ini kok. Hidup padam mangda ning nang ning nong ning nong ning nong nang nong nang nong ning mangda sarang nong ning nong nang sarang rasi nang ning nang nong. Ini sama dengan di baris di atasnya tadi yang nungilnya nih kok. Sarang rasi nang ning nang nong ning nong nang nong ning nong ning. Niki. Nanti aku ulang di baris yang kelima. Hidup ning nang ning nong ning nong. Hidup padam ning ning nong ning nong ning nang ning nong. Hidup padam mangda ning nang ning nong mangda ning nong ning nong nang nong nang nong ning mangda sarang nong ning nong nang nong nang sarang rasi nang ning nang nong nang nong nang ning nang nong ning nong nang nong ning nong ning. Nah, bagaimana ending akhir di baris yang kelima nih? Hidup padam mangda sarang rasi. Nah, ini kok di baris yang kelima. Sekarang kita lanjut di baris yang keenam. Titiang sampun Nanti kau di baris yang ke-6. Sekarang bagaimana nada cengkoknya niki? Nada cengkoknya niki sama dengan di becek yaden kawon. Titiang nong ning nong nang. Titiang sampun nong nang nong ning nang nong ning nong nong ning nong. Titiang nong ning nong nang. Titiang sampun nong nang nong ning nang nong. Titiang sampun gilek nong ning nang ning nong nang nong ning nong ning nong ning nong ning nong ning nong. Gilek nong ning nang ning nong. Gilek nang nong ning nong. Gilek ning nong ning nong ning nong ning nong. Ini kok. Nah, sekarang bagaimana ending akhir di baris yang ke-6? Titiang sampun gilek. Ini kok di baris yang ke-6. Sekarang di baris yang terakhir di baris yang ke-7. Sekarang lanjut di baris yang ke-7.
Ngiring angan wiku Nah, Niko di baris yang ke-7. Sekarang bagaimana cengkoknya Niki? Ngiring ning nani nung ngiring angan ning nong ning nong ning nang ning nani nong ning nong ning ngiring angan wiku ning nong ning nani nong nang nong ning nong ning nong ning nong ning nong ngiring angan ning nong ning nong ning nang ning nani nong ning nong ning wiku ning nong ning nani nong nang nong ning nong ning nong ning nong ning nong wiku Nah, sekarang bagaimana ending akhir di baris yang ke-7? Ngiring angan wiku Nah, ini kok di baris yang terakhir, di baris yang ke-7. Niki kira-kira yang tiang bisa sharing kali ini kepada para pecinta seni magagitan kirang langkung di tiang nunas pengampura. Om Santi 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 Om.